Sanibonani bafowethu, ngiyanibingelela ekuseni namhlanje sizwe sakithi esimnyama sizwe simpisholo. Ngithi namhlanje ake sikhulume ngedimoni. Yini idimoni kahle kahle? Idimoni ngumoya ongena emntwini umenzisa izinto angazifuni ukuzenza. Ngeke ngibale nje kunohlobo ngichaze nje kunohlobo olubili lwamadimoni. Kunedimoni eliwumoya womuntu owafa ungene phakathi komuntu womndeni wakubo. Umenzisa izinto awuzenza lapha emhlabeni usaphila. Ake sithi mhlambe kwakuwu-anti wayexegelwa isimilo uzokwenza ukuthi le ntombazane mhlambe le ngane yala ekhaya ifikelwe lo moya ofana nowakhe, egcine esethanda amadoda kakhulu ngalendlela ukuthi xa kukwenza noma mhlambe kube umuntu ongenwa umoya wompohlo, lo moya wedimoni ozomenza ukuthi angafuni ukuganwa, ahlale nje indoda nje ekhulelisa amantombazane, engafuni ukuthi athathe nje aganwe ehlale nentombi phakathi komuzi ekhaya. Bese kuba nalolu hlobo lwedimoni, uhlobo lwedimoni oluwumoya okhona emkhathini, mhlambe sithi umoya mhlambe wolaka, umoya wenkani, umoya wenhlamba, umoya wezinto nje ezingafunwa ngabantu nje siphila emhlabeni. Iyona nto esichaza ukuthi idimoni, ngoba amadimoni ayamenza umuntu ukuthi angene esilingweni, mhlambe enze into embi, abulala umuntu. Ubona ngani? Ubona ngabe mhlawumbe umuntu noma sebulala umuntu, noma esebile, noma esenza into ethile, wenza into ethile, noma wantshontshela omunye umuntu. Uma eseboshiwe loyo muntu uzombona, uzobe sokukhona umoya wokuzisola, okusho khona ukuthi lo moya wedimoni usuke usuhambile, uyamuka umshiye yedwa umuntu engabe sazi ukuthi enze njani. Ngiyabonga bafowethu. Bengicela ukuthi lonke elithola lamavidiyo bafowethu ngicela ni-subscribe ukuze siwafake bemaningi, ukuze sibe sixobelelana ngolwazi kusiya phambili. Subscribe kuDlawu TV. Ngiyabonga bafowethu.